Sema haleluya. Duhimbaje Imana kuba kuri uyu munsi hano. Imana ihabwe icubahiro. Turashimira abayobozi b'abanaziri. Yusufu yarampamagaye nkiririye hakurya asaba nyine ko tuzabana. Imana yabikoze ihabwe icubahiro. Namwe turabashimiye kuduha ako gaciro. Mu by'ukuri ntabwo twabona uko tubigereranya. Mu gihe umuntu yagutekereje hari icyo aba yatekereje nyine. Rero tubiha agaciro. Imana iguhe umugisha n'abandi bose mukorana. Turashimira marene, yabaye marene w'abantu bose kutugeza muri iki gihugu. Niwe muyoboro kugira ngo tube duhagaze hano. Mu by'ukuri ntitwabona uko tukuvuga. Ngiye ku giti cyanje ngaho tubona n'amaso ku yandi. Rero wakoze ibintu byiza. Imana iguhe umugisha. Kuba umuyoboro kugira ngo abantu bose bagabane ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ndabizi Imana izabiguheramo umugisha. N'aba bantu bose bagiriwe umugisha wo kugira ngo bagabane kubera wowe ntabwo ari ibintu bipfa gupfa ubusa gusa. Turabitahura cyane icyo wakoze. Imana iguhe umugisha n'umuryango wawe n'umugabo n'abana. Umugisha utaye mu rugo rwanyu. Twikirize haleluya. Shima Imana kubona abantu bose bangana gutya muri iki gihugu, muri bazima, mutarwaye, mudafite n'izindi ngorane, kandi n'abahuye n'ibibazo mwihangane, mwisi niko bimeze. Kubabona rero muri bazima mwaje guterana tubihaye Imana icubahiro. Shimira kubana na Revera Papa Deborah. Tangaza kahise. Uyu ni umubyeyi, ni inshuti. Twafatanye urugendo, habamo impamvu ituma njyewe ntazi waraza, ariko mu by'ukuri hari igihanga canje ndagira ngo nanjye iyo nari nasigaye nari mfite nk'ikindi gihanga. Ariko kubana nawe hano ni umugabo ugira amahoro yose. Akunda umuntu azakizwa ariko akaguma agakungura, agakubaganisha ibintu. Ariko Revera agira umutima mwiza, akunda abantu, agaca bugufi, agira impano nyinshi z'Imana uretse kubwiriza gusa. Kubw'umwihariko ni umubyeyi wacu, twebwe mwacu, aza duhana nk'abana biwe. Kurya Yohana Deborah niko natwe yoduhana. Rero kubana nawe hano mu by'ukuri nje mbihaye agaciro. Turi kumwe rero. Imana yabikoze ihabwe icubahiro. Twikirize haleluya. Yahagaze chimbo chanje n'urubanza w'ibyaha byanje n'urukundo w'inshuti yanjye rwatumyipfira. Yahagaze mu cyimbo cyanjye n'urubanza rw'ibyaha
nturarangiza. Bwana asifiwe. Bujumbura yari gukumbuye. Icya kabiri turagukunda. Jewe nimbona ifaranga mfite imigambi myiza. Zokora imigambi myiza gusa yo kunezeza abera b'Imana. Subira uvuga kandi ko muri Sebeni turacari hano, ndagira ngo turacafite iminsi hano, kadusubiremo gutyo hanyuma dutanga umwanya twumva ijambo ry'Imana. Tuzamure ibiganza duha Imana icubahiro. N'abari inyuma tuzamure tuve ku matelefone twikirize. Haleluya. N'umugisha ukomeye kumenya Yesu yahagaze mu cyimbo cyanjye, mu rubanza rw'ibyaha byanjye, n'urukundo rw'inshuti yanjye watumye mfira. Bamubambye umwana w'Imana kugira ngo we amindurwe n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Umugisha ukomeye n'umugisha ukomeye, umugisha ukomeye n'umugisha we ukomeye kukumenya we Yesu. Umugisha ukomeye n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Igitero c'indirimbo shaka ko n'ubundi ndutira atuyoboramo Imana y'intumwa n'abahanuzi. Aho naze abengu kuyisubiramo. Imana y'intumwa n'abahanuzi wayumvishe papa. Imana y'intumwa n'abahanuzi, niyo Mana isezeranye igasoza. Haleluya. Yamishe mu mababa mu gihe cy'imvururu byandushaga bikurwaho n'imyuzuro y'ijuru. Imana y'intumwa n'abahanuzi, niyo Mana isezeranye igasoza. Yamishe mu mababa mu gihe cy'imvururu byandushaga bikurwaho n'imyuzuro y'ijuru. Imana y'intumwa n'abahanuzi, Amina. isezeranye igasoza. Yamishe mu mababa mu gihe cy'imvururu byandushaga bikurwaho n'imyuzuro y'ijuru. Hallelujah.
urakoze mwami, turagukunda, turagushimiye, tunejejwe no kuba hano hantu. Juru we, dushimye ko turi hano. Juru we, ijuru ryaduhaye kuba hano mu irembo ry'ijuru. Witeka Mana nyiribihe, turagushimiye. Juru we, urabizi ko tugukeneye. Juru we, urabizi ko tugushaka. Urabizi tubiziranyeho, imitima yacu irabizi. Turagushimiye ko turi hano wa Juru we. None turasaba ngo uze kubana natwe. Aba bantu bose bari hano baragutegereje. Aba bantu bose bari hano baragushaka. Aba bantu bose bari hano turakwifuza. Nta muntu baje kureba hano, turi abantu twese dutegereje kugira neza kwawe. Turi abantu twese dutegereje imvugo zawe. Turi abantu twese dutegereje impumeko yawe. Turi abantu twese dutegereje agakiza kawe. Ntawe ufite agakiza yo wundi hano, ntawe ufite imvugo yo mu ijuru muri twe. Tugira iyacu, ni iyacu tubiziranyeho, ko hari iyacu tuziranyeho twese tugira, ariko iyacu ndihagije. Turagutegereje Papa. Iyacu twayishize ku ruhande, ngaho yawe turayitegereje. Vugana n'aba ba papa n'aba ba mama, vugana n'uru rubyiruko, vugana n'abashumba, vugana natwe Papa. Urabizi tubiziranye, ciye bugufi mu izina rya Yesu, amen.